Pozdrav ljudi, moj ime Misterija u ovom klipu odgovara na pitanje ko je Ivan Jegdić. Ivan Jegdić je rođen u lipnju 1998. godine. Je mladi momak koji je počeo svira gitaru i peva u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu. U publici postaje poznat 2016. godine pojavivši se u emisiji Ja imam talenat, predstavivši se pesmom Zalazak sunca koju možete sada čuti. Beskrajna je teška, večna tuga njena, dok tamo daleko misli na mene. Već 2017. godine Ivan je ušao u finale emisije Ja imam talenat. Dok nežno grob miluje staz sa očima izvan svako zna. Pokazavši talenat u prethodnim predstavljanjima u istoimenoj emisiji. I on danas ima 22 godine, a njegov live nastup od pre 3 nedelje možete čuti sada. Predstavio se pesmom 8 dana. Na pitanje kako bi se predstavio publici koja ranije nije čula za njega, odgovorio je: predstavio se kao običan momak koji voli da sluša i pravi muziku više od običnog momka. Istakao je da mu je drago što ljudi i dalje cene emociju u pesmama. Na pitanje koje strane zvezdi je po sopstvenom mišljenju najsličniji, odgovorio je da je najsličniji po karakteru sa Post Maloneom. Pre 2 nedelje izbacio je cover pesme Ćao Bela, koju također imate priliku poslušati sada. Mattina io sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. Sam uspio da nađem još puno informacija o njemu, a to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like, share, subscribe i pišite mi komentarje koga je dosta.